Ijoro ryiza kuri mwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhejyane no ku migabane y'amakuru yakura abahereye mu karere k'ibiyaga binini kanamwe muhere mu gihugu cacu cyiza c'u Burundi makomine agiye atandukanye turi ku igenekerezo rya 26 Rusama 2024 aho tugarukanye amakuru atosoye amakuru ahejeje kudushikira muri aka kamwanya amakuru ari guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mugabo dore ko imigwano isize ikintu kibi cane ni imigwano yiriwe kuri uyu wa Mungu muri teritwari ya Masisi aho bita Kivumo ugana muri Kivu y'Amajyepfo nibyo tugiye kugarukaho mu buryo bw'idonido ndabakengurukiye cyane rero mugabo kuri mwe mwaje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi video racubona ijambo sabone fyonde ko racubona akazogera nyine fyonde ko amatoje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe Rudende Burundi News TV ibagezaho amakuru yizewe amakuru abari gutrendinga ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse nari kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho kandi amakuru yacu ibane muri politique diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini tukaba turebera hamwe uko politique y'akarere k'ibiyaga binini uko vyifashe munyemerere dutangure kwa aya makuru ari kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho imigwano yakomeje uno munsi ariko mugabo ikabisize bamwe mu marira esabo nabahe ni mu migwano yabereye aho bita Kivumo muri Kivu y'Amajyepfo aho umuhari wa M23 waruhanganye bikomeye cyane n'igisirikare ca leta FARDC murabizi ko igisirikare ca leta FARDC gifatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare ca FDLR bikaba biri kuvuga yuko rero abo bose Wazalendo Maimai Nyatura bagabye ibitero bikomeye cyane kuri uyu muhari wa M23 na makuru n'ubundi ari guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho biri kuvuga ko mu Rwano yabaye kandi ikomeye aho byotsanyaga umuriro bikomeye cyane biri kuvuga ko rero M23 yivuganye abasirikare b'abakongomani bagera kuri 15 ni ibintu bidasanzwe byabereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hano muri Kivumo dore ko ari bwo bwa mbere ku rugamba haguye abasirikare bangana bacya mu migwano imaze igihe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubundi twari tumenyereye ko hapfa abatatu cyangwa se bane ariko 15 bo nakamaramaza mugabo bararengeje baburiye ubuzima muri iyi migwano rero ngo batanu muri bo bashwe n'ibibageti ni bya bibunda birasa ibikompora rero ibyo byose byabaturikanye n'ibisasu by'ibiturika byari byaratezwe n'umari wa M23 naho abandi 10 baguye mu modoka yarashwe n'umari wa M23 igihe FARDC rigebye ibitero bikomeye cyane aho yamanukaga ijya muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru Radio Okapi ndetse france24bwiza.com nk'ibimenyesha amakuru bikomeye cyane hariya muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru bikaba biri gukurikirana imigwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bakomeza kugenda ababitangaza ni amakuru akomeza kugenda aturukayo ni imigwano aho abaturage bari gutanga ubuhamya bugiye bukomakomeye bavuga yuko umuhari wa M23 wahanganye bikomeye cyane n'igisirikare ca leta aho cyaze cyitwaje intwaro zikomeye harimo za burende ndetse n'izindi ntwaro habinoya ninini aho kandi cyazanye abasirikare benshi haba abasirikare b'igihugu c'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bikaba biri kuvuga yuko rero hari amakuru ari kuvugwa ko Uganda ishobora kuba igiye kwinjira muri iyi imigwano bikomeye cyane aho ngiye gufasha umuhari wa M23 ariko igisirikare ca Uganda haba abavugizi bavugira iki gisirikare PDF ndetse n'umuvugizi wa guverinoma ya Uganda ndetse na Yoweri Kaguta Museveni nka perezida w'iki gihugu nta kintu baratanga kubijyanye n'aya makuru ari kuvugwa yuko igihugu cya Uganda gishobora kuba kigiye guterera inkunga umuhari wa M23 asenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze iminsi iheze mu ndwi iheze bagaragaza ko barushije ingufu umuhari wa M23 kandi bakomeje kuba bawaka ibice n'ubundi wari warigaruriye haba muri teritwari ya Masisi ndetse na Nyiragongo ariko ivyo ngibyo umuhari wa M23 kabitera
tukavuga ko ari ibinyoma bikomeye cyane. Ni imigwano yarebwe n'abaturage ndetse ni imigwano kandi yakuye n'abaturage mu byabo nk'uko amakuru atugeraho agenda abivuga. Biravugwa yuko rero habaye urugamba rukomeye cyane aho umuriro wakaga hagati y'izi mpande ebyiri zihanganye, haba igisirikare cya leta FARDC ndetse n'umutwe wa M23 nk'uko umumenyesha amakuru wacu uherereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wakurikiranye uko iyi migwano yagenze abitugejejeho ngaha kuri Burundi News TV muri studio za Burundi News TV i Gitega. Ni amakuru rero akomeza guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni amakuru akomeye cyane aho ubutegetsi bwa Kinshasa bwose bwunamiye abasirikare n'ubundi baguye kuri iyi migwano. Naho Christian Chiwewe wavugiraga iki gisirikare yabuze icyo avuga ubwo yegerwaga n'itangazamakuru, haba Radio Okapi ndetse n'ibindi binyamakuru nka France 24 bikorera hariya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Araruca ararumira abajijwe ku basirikare baguye muri iyi migwano. Mu by'ukuri byagaragaraga ko ababaye ndetse biteye n'ishavu n'agahinda, dore ko ubutegetsi bwa Kinshasa burongowe imbere na Antoine Felix Tshisekedi bwo bwarangije gutanga ihumure ku miryango yabuze ababo muri iyi migwano ndetse n'abasirikare baburiye ubuzima muri iyi migwano, dore ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bwarangije gutangaza ko bufashe bwifatanyije n'imiryango yabo basirikare baguye muri teritwari ya Masisi aho bita Kivu. Ni amakuru akomeza guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho biri no kuvugwa ko kandi byakomeje kugorana aho igisirikare cya leta FARDC cyari cyitwaje Maimai Nyatura ndetse n'umutwe wa FDLR nk'ibisanzwe aribo bagabye ibitero bahereye muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi migwano nk'uko amakuru agenda bivuga ntabwo yahereye hano muri Kivumo, nta nubwo ariho yahereye hano muri teritwari ya Masisi, ahubwo yahereye muri teritwari ya Nyiragongo aho umuhari wa M23 wari warakambitse, dore ko M23 nk'uko Major Uwiringoma yabitangarije ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka France 24 yavuze yuko bagenda bashinga inkambi zigiye zitandukanye aho bigaruriye. Yavuze yuko rero Wazalendo, Nyatura, Maimai, FARDC ndetse n'ingabo z'Abarundi bahereye muri teritwari ya Nyiragongo babataka M23 isubira inyuma mu buryo bwo kubongoza bikomeye cyane, nabo barashokerwa barabakurikira, bityo rero bagwa mu kasho bikomeye cyane y'umubare wa M23 ndetse na pozisiyo zikomeye z'ibisasu M23 yateze. Biravugwa yuko rero M23 mu duce twose yafashe yagiye itegamo ibisasu by'ibiturika ari nabyo byaturikanye bamwe mu basirikare bagera kuri 5 b'igisirikare cya leta FARDC. Ni amakuru dukomeje gukesha Major Uwiringoma ndetse na Jeunesse Sultan Makenga, aho bavuze yuko batazahwema mu kuba barinda abaturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, dore ko ubwo bagwanaga hari abaturage birukanga bava mu byabo ndetse igisirikare cya M23 kigahamagarira aba baturage mu kuba baza bakajya mu bice M23 yaba yarigaruriye. M23 iratangaza ko batazahwema na gatoya mu kuba bazahangana n'igisirikare cya leta FARDC mu gihe icyo ari cyo cyose batagaragaje ukuri ndetse no kuba bagaragaza ineza y'abaturage. Ni mu gihe kandi M23 yo ivuga yuko ikataje mu kuba yacungira umutekano abaturage ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi bikerekera ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane muri teritwari ya Masisi, dore ko ubwo twateragayo akajisho nka Burundi News TV twabonye ibikorwa remezo bigenda imbere bikomeye cyane ndetse n'ubucuruzi ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose ubona ko atakibazo na kimwe gihari, bivanye n'uko M23 ikomeza gukwirakwiza abasoda bayo mu kuba bakwirakwiza amahoro hano muri teritwari ya Masisi. Ni amakuru akomeza kugenda adushikira muri iri joro, ndetse turaza kubabwira amakuru akomeye cyane hano. Abanyamurenge batuye muri Kivu y'Amajyepfo batangaje ko bari guhamagara umuhari wa M23
gatatu bavuga yuko wakagombye kuba uza nabo kubarinda kubera ko ngo bongeye kwibasirwa bikomeye cyane na Wazalendo. Ni mu minsi ibiri iheze ubwo abanyamurenge batabazaga bikomeye cyane imiryango mpuzamahanga nka Human Rights Watch mu kuba ngo bari guhohoterwa bikomeye cyane n'umuhari wa Wazalendo ndetse n'indi mitwe nka FDLR ibarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bagaragaje amakuru akomeye cyane bakavuga yuko ibingibi bikomeje kubarambira kubera ko ngo bakomeje kugenda baburira ibyabo muri iyi ntambara, cyane cyane inka zabo ziri kugenda zitemagurwa n'umuhari wa Wazalendo hamwe na FDLR. FDLR ni umutwe ubarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umaze imyaka isaga 30 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma z'uko bakoze jenoside yakorewe abatutsi yabaye Mata 1994. Abangaba kandi bakomeza kugenda bahohotera abo mu bwoko bw'abatutsi abakongomani babarizwa muri Kivu y'Amajyepfo bivanye n'uko nyine bajyanye ingengabitekerezo ya jenoside mu kuba bayikwirakwiza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bw'u Rwanda bukomeje gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa mu kuba abaterera inkunga zikomeye cyane iki gisirikare n'aba banyeshamba ba FDLR mu kuba bari gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no kuba bafite umugambi mubisha wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda kirakomeza guhamagarira ubutegetsi bwa Kinshasa mu kuba bafatanya ahubwo bakarungika aba bagizi ba nabi ndetse n'aba jenosideri bihishe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'ubufatanye bw'ibihugu mu kuba bashikirizwa mu Rwanda bagahanwa bivanye n'ibihano ndetse n'ibyaha bakoze Mata 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa burakomeza kugenda butera utwatsi bikomeye cyane iki gitekerezo ndetse n'ubusabe bwa guverinoma y'u Rwanda, nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa binyuze mu muvugizi wabo Patrick Muyaya yagiye abitangaza. Rimwe na rimwe ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko butagikorana n'umuhari wa FDLR, ariko ku rugamba abagerayo ndetse n'abihera akajishwa byifashe bakabona ari bo bifashisha mu kuba bari guhangana n'igisirikare cya M23 ndetse bamwe mu banyamurenge biganje hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo b'abakongomani cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru barashimangira bavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze buhagarika gukorana n'umuhari wa FDLR, ahubwo ngo ari imitwe ndetse no kubesha gukomeye cyane kugira u Rwanda rukomeza kubona ko bari gukorana n'inyeshamba z'abajenosideri bahungiye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twihuse cyane tujye kuri Antoine Felix Tshisekedi mu rugendo rukomeye cyane ari kuvuga ko agiye kongera kugerera mu gihugu cy'Ubufaransa. Ese uyu muperezida gukomeza kujya mu gihugu cy'Ubufaransa bisobanuye iki? Ese gukomeza kwegera Emmanuel Macron ashobora kuba ari we yabonyemo igisubizo? N'abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike n'abakurikiranira hafi iyi mirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bakomeje kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kubona ko igisubizo kiri mu Bufaransa, mu gihe abahanga mu bya politike bavuga ko ahubwo ari ikibazo gikomeye cyane igihe Ubufaransa bwaba buteye inkunga cyangwa se bwizeye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se Emmanuel Macron afashe umwanzuro ukomeye cyane wo kuba yazana abasoda be ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umuhari wa M23. Ni mu makuru agenda asohoka mu minsi yaheze mu ndwi iheze nibwo Antoine Felix Tshisekedi yasoje urugendo n'ubundi yagiriye mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yagiranye ibiganiro bigiye bitandukanye na perezida w'iki gihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron ku kibazo cy'umuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku mubano w'ibihugu vyombi uko warushaho gukomeza kumera neza. Emmanuel Macron nta kujijinganya gukomeye cyane yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda gikwiye guhagarika inkunga iyo ari yo yose giha umuhari wa M23 kandi asaba u Rwanda kuva mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bugenda mu mahanga mu migabane y'amakungu ya kure buvuga yuko bukomeza
kubona ko u Rwanda ari rwo rwihishe inyuma y'ibibazo biri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ari rwo rukomeje gutera inkunga umuhari wa M23 mu gihe u Rwanda ndetse na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda cyo gihakana civuye inyuma ndetse kikanavuga yuko ataho na kimwe gihuriye n'imirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo u Rwanda rukomeza gusaba Antoine Felix Tshisekedi kwicarana n'abakongomani b'igihugu cye bagakemura ibibazo byugarije igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni amakuru n'ubundi ari kugenda asohoka ku bimenyeshamakuru bigiye bitandukanye, ni mu gihe kandi umuhari wa M23 nawo uri kuvuga yuko ugiye kugura intwaro zikomeye cyane, mu gihe hamenyekanye amakuru ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatumije intwaro zikomeye cyane mu mahanga mu kuba barwana n'uyu muhari wa M23. Rero abasenguzi mpuzamahanga bakagaragaza yuko uku guhora mu gihugu cy'Ubufaransa kwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ari ukugira ngo yiyegereze Emmanuel Macron abe yamuha intwaro zikomeye cyane mu kuba bagwanya uyu muhari wa M23. Ni mu gihe M23 nubwo ihora itsinda igisirikare cya leta FARDC, ibikoresho hanini bigwanishwa ngaha birangira M23 ivyigaruriye kubera ko atantwaro nyinshi ifise ndetse nta n'ubushobozi bukomeye uyu mutwe ufise, ahubwo ari ubuhanga no gushushanya urugamba neza nk'uko nabo babyivugira nka Majoro Wiringoma igihe yaraganiraga na Radio Okapi, radio ya MONUSCO ikorera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibikomeje kugenda bihwihwiswa ngaha bikavugwa yuko igisirikare ca M23 naco caba kigiye kugura ibigwanisho bikomeye cyane mu mahanga, ariko ivyo ngibyo bikaba bitari byemezwa n'umwe cyangwa se uwo ari we wese mu barwanira mu muhari wa M23. Ayo makuru rero akaba ariyo yarari kuvugwa kuri uyu mugoroba. Ndagukengurukiye cyane rero mugabo we waje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi video uracubona ijambo sabone fyondeko, uracubona akazogera nyene fyondeko amatuje turabana amakuru tukugeza kuri imbonesha kure imwe rudende mugabo ibagezaho amakuru yizewe bavuga nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwakoze kubana natwe, ciao ciao.